netko ikada čuo za Herkulesa? Naravno da jeste, veliki junak iz starih grčkih mitova, polubog sa nadljudskom snagom koji je učinio mnoga dobra djela, a isto tako dosta loših djela. No to nije tema videa, nego jeste li znali da je tokom 90-ih postojala serija zvana Herkules legendarno putovanje, gdje imamo Herkulesa i njegovog suputnika Iolesa koji se upuštaju u razne pustolovine, čak su znali sresti jednu ženu koja je kasnije dobila i svoju seriju, a se zvala Ksena, koja je također bila veliki junak koja je u prošlosti napravila dosta loših stvari i sa svojom suputnicom Gabrielom isto se upuštaju u razne pustolovine. Sad se pitate, kamo ova priča vodi? Pa ovdje! Da, imali su animirani film zajedno i danas ćemo zavidjeti njega. Ste spremni? Ako da, pali intro. The sea of time, where creatures never seen before, the Gorgon and the Manticore. Započnemo sa nekom pjesmom koja nam pjeva o tome kako je Zeus zarobio Titane u Tartar i kako je Herkul došao na svijet. Ček. Ovo mi tako zvuči poznato, a i godina izlaska ovog filma mi govori da je ovo čista kopija Disney Herkulesa? Ne zezam se, a baš su mogli neki drugi dio mita o Herkulu uzeti, ali oni su uzeli ono što je taman friško. Anyway, Herkul ubija mrtvo čudovište. Jej, ubija mrtvo čudovište koji nam jede ribu i baš se pita kako će to preživio. Nakon toga ih napadnu neki razbojnici koji su bili mači i kašalj. Onda dolazimo do Ksene koja prebija neke satire koji su opljačkali neke putnike. Kako mi je drago vidjeti nju! Ares se pojavio i rečio je da ima zadatak za nju, zaustaviti Herkulesa na putu prema kući jer ga tamo čekaju napasti neki tipovi. To misli na ove likove. Ares, bome ti si idiot! Ksena odbije i pođe svojim putem. Ček malo, šta je ovo? Kakva je ovo lokacija? Gdje smo mi to? Ovo nije Novi Zeland ili Stara Grčka? Ovo je neka čudna prašuma! Svašta! Uglavnom, idemo do Herkulesa koji ore njivu, a on je konj. I onda se pojavi Zeus i otme mu majku. A da radije kažeš njezino ime, još sam fali da se zove Marta. Zeus on ima mali razgovor sa Herom. How could you do it? How could you bring a mortal to this sacred place? Especially that mortal. I don't see that this is any of your concern. To se i ja pitam, ali nismo dobili neki odgovor. Kasnije vidimo Afroditu koja... surfa na školjki. 90. Naviknite se na to. No vrlo brzo dođe potres. Herkules pomogne svima kojima je trebalo, no tada se pojavi... Groot? My quarrel is not with mortals, but with the gods who imprisoned me beneath the earth. If I let you pass, do you pledge to leave the mortal world alone and take your fight to Mount Olympus? Oho, znači uzimamo neke riječi iz mita, odnosno Herkules ne želi se boriti protiv Titana, neka oni svoje borbe vode na Olimpu. Jedino ako napadu nedužne ljude, da će se onda boriti. Idete ovdje samo želi svoju majku. Koji papak! Uglavnom, Titani su slobodni i izgledaju kao da oni upravljaju elementima. Ozbiljno? Zašto? The source of our power is the Cronus Stone, which we won from them many years ago, and with which we could easily defeat them again. But, as you can see, the Cronus Stone is gone. Ček, znači, kamen je jedno što može poraziti Titane, a kamen je nestao. U stvari kod Here je, koja je nahuškala Titane da rade za nju. Ares Artemidom dovlači Ksenu da pomogne u borbi protiv Titana, na način da pretvori Gabrielu u orla. Ozbiljno, za nisi mogla samo pitati? Uglavnom, zaputili su se na onu da bi skinuli magiju. Bogovi se spremaju za boj. Je li ovo neka šala? Zeus bog nad bogovima će se boriti sa mačem i štitom.
Titani, drhtite me bočnim Zeusom! Sena se pojavi i kreće borba sa Titanima. I bome ne ide baš nešto našim junacima. Herkules se također popne i odmah kreće napraviti jednu veliku glupost. Dok se svi bore otići po svoju majku. Genije! Anyway, bogovi su izgubili, a Hera ih je pretvorila u životinje. Ares? Just watch it. Don't make me mad. Ovo je tako glupo! Uglavnom, majka je ljuta na Herkulesa zbog toga što je napravio. Kasnije mu objasni da je to Zeus napravio da je učini besmrtnom. Ženo, Mogla si mu reći za to! pa onda ne bi došlo do ovoga! Na Olimpu? We're the Titans. We're the best. Ne, niste. I ova pjesma je tako bez veze. I radije bih da je nisam čuo. No to nije sve. Idemo u još jednu gdje Xena ne zna što će. Look what they did to you. I thought I was a warrior. Still, I failed somehow. So tell me. Ovo je tako glupo. Xena, velika ratnica, ne zna što će sada. Da li je itko upoznat sa njezinom serijom? Očito nije. Jer ovako se Xena nikada nije ponašala. Jasno! Bar je pjesma dobra. Ali totalno van njezinog karaktera. Herkules i Xena su se malo ispričali oko nekih stvari koje su napravili i krenuli za Olimp poraziti Titane, koji su međuvremeno postali jači i uzeli su Heri kamen. Uglavnom, Xena i Herkules su zaustavili Titane tako što su uništili kamen, što baš je prejednostavno, zar ne? I sve se vratilo normalno i naši junaci su zaputili u nove pustolovine. Kraj! Bože, šta je ovo? Ja ću vam reći, vrlo loš film, stvarno, animacija je vrlo jeftina, radnja donekle su uzeli dobar mit, ali razrada bez veze i onako predstavljati iz Xenu, razočaran sam. I sve što mogu reći, jedan vrlo loš film, ako ste fan Xene ili Herkulesa, ovaj film zaobiđite ili jednostavno zaboravite da uopće postoji. Toliko od mene, do nekog drugog puta, pozdrav! Pašće sile zla pred snagom mača mog i znadem da sam vrijedan sada poštovanja tvog.